Svima. Danas imamo priliku pregledati HTC Wildfire S. Novi HTC-ov telefon. Ovo će biti na brzinu, ćemo ga malo pregledati. Znači ovo je jedan od telefona u nižoj klasi smartfona HTC-ovih. Za razliku od prvog Wildfire-a, ovaj se razlikuje malo maskica, plastika je ostala ista, međutim dosta kvalitetno. 5 megapiksela kamera, flash, zvučnik na zadnjoj strani, gore gumbić, paljenje, gašenje, za slušalice ulaz, sa strane imamo plus, minus gumbiće, za pojačavanje i sve ostalo, USB za priključak za punjenje i naravno spajanje na računalo. S prednje strane imamo 4 gumbića, specifično naravno za sve Android uređaje, ništa novo, ništa posebno. S ove strane naravno ništa. Radi se o jednom tankom telefonu, lijepom, i to je to.